agasuzuguro tugize igihe dusuzugurwa twari tukwiriye kugira umutima wo kukavamo kandi tukakavamo dushingiye ku nyungu zibiri. Inyungu za mbere ni ukubaho kwacu, ubuzima bwacu bukagira agaciro, n'undi muntu wari wese akumva yuko atagomba kutwica nk'uwawe ikigiheri. Tuza gukumira ikibazo ari uko cyamaze gusenyuka ngo tubone guhaguruka dutabare. Bamara bakagenda bagafatisha, bagenda bafate turiya video, bafate turiya dufoto, hanyuma bazabwira Abanyamulenge ngo murabona ngo hari emergency, ngo hari urgence, ngo buri muntu $100, ngo buri muntu $100. Kubera iki emergency? Tuzahora muri emergency y'imyaka 3 turi mu ntambara. Abandi bantu bati uriya mugabo niki gituma ataguma mu itorero ngo abe umupastori, ko ari umupastori akishira mu bintu bya politike? Uri umunyapolitike cyabuze uri umupastori, ibyo byo urabivuga gute? Bagerageje guhakwa kuri FPR cyane kuruta twebwe Abanyamulenge, ariko inyiturano yabituriye yatweretse yuko ubundi buryo umuntu ugira umutima w'ubumuntu iyo akuhatse ukamubera umukozi mwiza uzumugororera ukanamugira n'inshuti, ariko ibo bamutegeye amaboko arayatema. Kurumva? Icyo nshaka kubivugaho ni iki. Ndagushimiye cyane wowe dukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Turi One Africa Channel. Njewe kuri no munsi ukugeza ibiganiro ndi Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Nyuma y'ikiganiro twakoze ubushize, abantu batweretse ibitekerezo, batanze ibitekerezo byinshi cyane bitandukanye, abandi baraduhamagara bituma tuza gushaka uyu mugabo kandi uri imbere yacu mubona. Ariyo mpamvu dushaka kugira ngo tuze kumuha umwanya asubize bimwe mu bibazo byabajijwe n'ibitekerezo abantu bagiye batanga. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka tubanze turamutse abantu barahatandukanye bagiye batwereka ko turi kumwe, duhereye ku bantu bo mu bwoko bwacu bw'Abanyamulenge aho bari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye yose igize iyi si. Hanyuma by'umwihariko cyane abantu bari ruguru iri iwacu, nubwo bari mu bihe bitoroshe, ariko turabaramukije cyane kuko nabo batweretse ko baduhoza ku mutima kandi bakurikirana ibiganiro byacu. Ikindi turaramutsa abavandimwe bacu bo muri Nord Kivu, Abanyamasisi, bagiye batwereka yuko badukurikira kandi badukunda cyane. Turaramutsa abategera bakanumva runo rurimi tuvuga rw'ikinyamurenge, barimo abarundi barashobora kurwumva, Abanyarwanda ndetse n'abandi nk'abahabi bo muri Tanzania n'andi moko yahariya mu Bugande ashobora kumva uru rurimi nk'abavuga urukiga, n'abandi benshi cyane badukurikira. Harimo ariya moko abana natwe hariya muri Sud Kivu, nabo bumva uru rurimi, nabo bagiye batubwira ko badukurikira. Rero turabashimiye cyane kandi turabaramukije cyane, kandi n'ubundi muze mukomeza kudukurikira no gukurikira ibiganiro byacu. Rero Pastor, ntabwo kuri uyu munsi kandi dusubira kuvuga ngo utwibwire kuko abantu bamaze kukumenya. Reka gusa utangire kandi utwibutsa amazina, unaramutsa abadukurikiye kuri uno munsi. Murakoze. Njewe mukurikirana nitwa Sebakiana, ntuye muri Dayton, Ohio. Nkaba nshimira abantu bose bagize uruhare cyangwa bafashe umwanya wabo wo gukurikirana ibiganiro twakoze, kandi nshimira na One African Channel na n'umunyamakuru Professor Rutikanga, azamwita ngo namenye y'intare bijigo by'intare sinzi agogira amazina menshi sometimes. So nkaba nongeye kubashimira kuba mu mwanya ugoye wa hano muri kino gihugu, mwongera mugafata umwanya wanyu w'inshuro kabiri kugira muza mudushaka. Kandi bibaye nabyiza kuko nanje mbigiriyemo umugisha kuba abantu barabajije, kuko sinje sinabonye n'umwanya cyane wo gukurikirana comment zabaye. Ariko ndi tayari ko bano ushobora gusubiza kubyo mwashoboye guselectinga by'ingenzi mwahisemo byenda twoshobora gusubiza.
ya murakoze. Yego asante sana kandi natwe twishimiye kongera kukubona kandi urabizi ni byishimo byacu kuba tugufite hano nka One Africa Channel ngo uganirira abadukurikira kandi n'ubutaha ndabizi yuko tuzakomeza nsaha birangiriye. Hanyuma rero tutizimbye mu majambo reka twama twinjira mu kiganiro. Ijambo rya mbere abantu baranenga bakavuga ngo ese kubera iki muri ko muvuga ibi bwaca mukaja muri za Amerika mukaja mu bihugu byo hanze ndetse mukaba munavugira mu mahanga ntimutahe ngo muje kuvugira iwanyu munakorere munarwanye akarengane. Ibyo bintu urabivuga hike? Ya murakoze. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo reka mbanze ntange pole ku bwoko bwacu, imiryango yahuye n'ibyago hariya mu Rurambo n'abandi bari mu kaga mu turere dutandukanye twa Haut Plateau ndetse n'abavandimwe bose aho baherereye, kuko umunyamurenge tumeze nka kurya kw'isogo tururuherekane turavukana twese. Mukomere kandi mwihangane, kandi icyo mbizeza umubabaro dufite n'agahinda kuzi imitima yacu hari umunsi kazarangira. Ikibazo kuri abo bantu bashoboye kubaza impamvu tuvugira hanze nuko ariho turi. Iryo ni ijambo rya mbere. Umuntu avugira hari, umuntu akorera hari. Igihe byenda umaze kugira ubushobozi cyangwa ufite imbaraga ushobora kuvugira ahantu hose mu bikorwa. Turavuga n'akanwa tukanakora. Ntabwo turi mu mahanga gusa ngo turi hano muri Amerika ngo ni ibiganiro turi ko dukora ngo nubwo butabazi dufite bw'iwacu. Oya, turakora buri yinga, turakora buri kwezi mu buryo bw'ubutabazi mu buryo bumwe n'ubundi. Hari ikintu kimwe abantu kibihishe cyane cyo kumva yuko abantu bari hanze bagomba gutabara bakagenda bakaja hariya kuri tere. Erega ikibazo cy'ubutabazi ni ikibazo kiri mu mutima w'umuntu. Hariho gutabara mu buryo buri fiziko, hariho no gutabara no mu bundi buryo bwa financial, hariho no mu buryo bwo gutabara mu buryo buri morale. So hari uburyo bwinshi abantu bashobora gutabaramo. Reka nkubwire nko ku rugero, none se ubu nyine aba bantu bose bari hanze, iyo baza kuba bari murenge urashobora kuvuga ngo yes, hari imbaraga kuko presence yacu hariya iba yaragize ikikora kubera yuko turi benshi hariya kuri tere. Ariko se ibintu tumaze kubenefitinga kuva aho tuviriye murenge, tuje ku bumenyi, tuje no ku bindi bitandukanye, ni byinshi, habe no mu buryo bw'ubukungu. Ndizera yuko umunyamurenge kuva aho yaviriye murenge ahunga cyangwa bayimigra bagenda mu bindi bihugu bungutse ibintu bigera kuri bitatu. Ijambo rya mbere bungutse ubumenyi barize, education y'iwacu ugize ngo compare abana bari ko bigira iwacu n'abana bari ko bigira mu mahanga aho bari hirya no hino, education nti wayikompara. Tugize ngo turebe ibikorwa activity abafite imirimo hariya mu gihugu iwacu n'abasohotse hanze y'igihugu bari ko bakora mu buryo bw'ubukungu, hari uburyo twateye imbere. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu nanone twashoboye guteramo intambwe, twateye intambwe mu buryo bwo kumenyekanisha ikibazo, mu buryo ndashaka kuvuga hejuru y'ikibazo, mu buryo buri bwo kuba twoshobora kwegera inzego n'amahanga, kuba twoshobora kuganira nayo nubwo ntaco yashobora gukora, nubwo ntaco akora kubyo turi ko tuvuga. Ibyo ni ibintu byose by'ingenzi mu buryo umuntu atoshobora kuvuga ngo kuba abantu bari hano hanze ngo baravuga gusa ntaco bakora. Hari ico dukora kandi kinini gikomeye abantu b'imiryango yacu iri hanze, kandi mbashimira kandi mbakangurira gukomeza gutabara mu buryo bariko batabara. Ariko bitabujije ufite uburyo agomba gutabara akagenda mu buryo buri fiziko rwose, nibwo bwitange buri noshobora kuvuga buri hejuru y'ubundi butabazi bundi bwose, kuko umuntu utanze ubuzima bwiwe ubundi agatanga amafaranga ntiwavuga ngo bitanze kimwe. Habe nubwo wagurisha inzu ukayohereza ntinganya agaciro n'uriya wagiye hariya ku rugamba agapfa cyangwa akamugara,
ayo ni nk'amahirwe yo kubarokotse nundi uriho ariko atashoboye kuraswa kubera impamvu za protection kuko umuntu apfa umunsi we ariko n'ubwitange buri hejuru ni ikiguzi cy'ubuzima bwe wabatanze kandi ntakiruta ico ngico abavuga yuko tugomba gutabara birakwiye kandi ikindi bantu bagomba kuzirikana bagomba kumenya yuko nta buryo ngo nimba imurenge hatewe ngo urahita uhaguruka hano wa mugenda uje hariya udafite ari procedure nyinshi z'ibyangombwa hari n'abadafite ibyangombwa batoshobora kugenda hariya uri kumva amategeko atabemerera yuko banasubira no mu gihugu cyabo ariko uburyo bagomba gutabaramo bagomba kubutabaramo ikindi noshobora kuvuga hari abandi akazi twaragakoze twararwanye intambara zitandukanye hari abenshi bari hanze ariko ari ibimuga muri condition physique itashobora kumwemerera ko bashobora kuja ku rugamba jewe uvugana nawe mfite amasasi 9 narashwe inshuro 9 mfite amasasi 3 rimwe ryarahangatiwe hano mu ngerekero mfite ayandi 2 hano mu rutugu usibye yuko bitombuza kuja ku rugamba kuko kuja ku rugamba ntabwo ari ukubanga ufata imbunda uje mu extended cyangwa uje kuri front line hari uburyo bwinshi abantu bashobora kurwanamo hariya tuhari ariko icyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga yuko hari abantu muri condition physique batoba bwishoboye kugenda hariya nabasaza cyangwa nibimuga hari abandi kubera impamvu za obstacles ibyangombwa hari abandi bitewe nuko ari ngombwa yuko bagomba gukora kuko hari hakenewe amafaranga agomba kugenda hariya eko muri makerero kuvugira hanze ntacu bitwaye muri makerero umuntu ushobora kuvuga ngo kuri abivuga kubera ubwo buri aho gusa subwo ubwo bibwo njewe ntabwo mfite bwiki njewe ubwoba simvuga yuko nta muntu utagira ubwoba ariko icyo nshaka kuvuga umuntu uvuga gutyo n'umuntu utanzi burya ubwo bukalifiya ku muntu muri kumwe wabonye ubufite ntabwo banjewe mfite impamvu gusa zinzitizi zitumye ntari hariya none kandi sinzi regreta ariko uburyo mpankora mu bwose n'ubutabaza yego abantu bakaguma kwensista rero abantu baguma kwensista ngo abarwandafone ngo abanyamurenge n'abarwandafone igira ico bitubwiraho ico kintu ibyo biransubiza inyuma ho gatoya ni systeme yubatswe ikintu cya Rwandafone cyajigiye cya RCD kandi RCD urazi yuko yari FPR niyo nubwo yari ifite amaboko y'abanyamurenge n'abantu bo muri Nord Kivu yari ifite n'ayandi moko muri RCD ariko bashatse kubaka ako kantu ka Rwandafone bashaka kwerekana yuko dufite accent yo hakurya tuvuga kiriya kibazo cy'ururimi rw'ikinyarwanda mbese abavuga ururimi rw'ikinyarwanda iburasirazuba bwa Kongo kubera iki bavuga ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo kubera iki batavuga ngo bavuga ikirundi kuko hariho n'abavuga ikirundi so noneho abo bose bakaba bagendera muri uko kwaha bwo kugira ngo baroze hariya hakurya tiduhakana yuko ikinyarwanda ari ururimi ni kimwe n'abavuga igiswahili ni kimwe n'abavuga hariho bamwe batazi navuga n'ikinyarwanda batanacumva ivyo ngivyo ico no shobora kuvuga ikibazo ca Rwandafone ni kibazo ca systeme yaje kubakwa yo kugira ngo babumbire bari abantu bakoreshaga hamwe noneho bashaka kubereka yuko arabavandimwe arabavukanyi kandi bafatikanyije muri yo click yabo ariko ikibazo ca Rwandafone ni kibazo ngo ca aksa ariko ico nzi kubera kita batavuga ngo ni kirundi phone uko ari ibintu byose bigiye gusa yego abanyamurenge rero saba Rwandafone cyabuze nibo abanyamurenge saba Rwandafone abanyamurenge n'abanyamurenge none saba Rwandafone n'ururimi ni kibazo ca c'ururimi ikibazo cy'ubwoko cyangwa ni ikibazo cy'ururimi babyitiranya n'ururimi yuko wenda bavuga ko tuvuga kwanza abavuga yuko tuvuga ururimi ngo rw'ikinyarwanda numvise igihe kimwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ngo abarwandafone ngo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Kongo ngo ariko ngo FDLR ngo n'abanyarwanda no kuvuga noneho ikiriya kintu kirashaka gukalifiki ugize ngo ucumve ni kibazo kiri politique usibye yuko abantu babibona mu buryo butandukanye ariko njewe nuko mzumva ntabwo abanyamurenge bari abarwandafone n'abanyamurenge bavuga ikinyamurenge
nta kintu kiri related n'u Rwanda. Yego. Sawa, aho utanze umuco. Hanyuma rero abandi bantu bati uriya mugabo niki gituma ataguma mu itorero ngo abe umupastori, ko ari umupastori akishira mu bintu bya politiki? Uri umunyapolitike cyabuze uri umupastori, ibyo byo urabivuga gute? Jewe ntabwo ndi umunyapolitike. Nta nubwo nigeze nkoraho politike mu buzima bwanje bwose. So usibye yuko politike harabayize ari kariyere yabo, hariko hari nabandi bayisanzemo kubera impamvu z'ubuzima babuhari. Sinzi nimba umuntu avuze ukuri ababaye umunyapolitike. Oya, jewe ndi umupasiteri, kandi nimba nabaye n'umupasiteri ntibisobanuye yuko ntoshobora gukora politike, kuko ugize ngo urebe icyo bashaka kuvuga umupasiteri ni ikintu umukozi w'Imana. Siko bimeze. None se Imana singira ngo si we mwami w'abami? None se ubwami si yo politike? Aho si we mwami, si we Mana nyiringabo? Kuba umupasiteri ntibisobanuye yuko utoba umunyapolitike, utoba umuyobozi, utoba umusirikare. No, kuko ugize ngo birebe ninde mukozi w'Imana uruta Mose, ninde muyobozi, ninde munyapolitike uruta Mose, ninde uruta Nehemiya? Birirwa batwigisha mu rusengero. Niki yakoze? Tiyakoze ibintu zo kumobiriza ubwoko bwabo no kububwira gutabara kuja gusana no kubaka. Yosefu. Aho tuje kuri dushake tuje kuri ba David, umwami Dawidi yari umunyapolitike, yari n'umusirikare. Tuje kuri ba Gideon, tuje kuri ba Yefta, tuje kuri bandi s'abasirikare, s'abakozi b'Imana. Why none se kubera ko umuntu agiye kubikora uyu munsi bashobora kuvuga ngo avuye mu nshingano y'ubumana? Nuko utamenya ijambo ry'Imana ahubwo. So tugarutse no mu buzima busanzwe boja kukubwira ngo ni ibintu za kera ngo nibiki. Tugende kuri Gandhi. Gandhi yari revera pasteur. Niwe warwaniye ubuhuru mu Buhindi. Turebe kwibohora kw'abirabura hano muri Amerika, ni revera Martin Luther King. Tuje ni bande twavuga tugasiga abandi. Ntabwo bisobanuye, ntabwo kuba umukozi w'Imana bimprivatinga kuvuga akarengane ku bwoko bwanje, cyangwa gutanga inama, cyangwa kuba nashobora no guhaguruka nkaja ku rugamba. Ibyo byo nibyo rwose ho birumvikana birasigutse. Na perezida wa Malawi kuri ubu ni yari umupastori. Papa ni perezida wa Vatican, ariko kandi akaba papa wa Kiliziya. Ahubwo gani cyo ubu ni ikigo gikomeye cy'ubutasi kwisi mu buryo bw'amakuru. Nuko ni benshi, ingero zo ni nyinshi cyane. Uriya mugabo wo muri South Africa, Desmond Tutu, ariko Bishop nawe yagize uruhare mu guhagarika apartheid muri South Africa. Urumva ibyo byo birasigutse. Hanyuma irindi jambo, abantu bo muri Nord Kivu, ibo urashobora kuvuga gute ku bintu byabo? Hari abantu bavuze ati mwibanze ku Banyamulenge gusa, Abanyamulenge nibo barwanye, cabuze se Abanyamulenge nibo bafite ibibazo, nibo baba mu kaga. Abantu bo muri Nord Kivu bimeze bite? Nizere ko no mu kiganiro cyacu nabisulinyeho ndavuga ngo ko turibanda kuri kariya karere, kandi na title y'ikiganiro cyacu byari bibanze ku gisirikare c'Abanyamulenge. Kandi ndizera kandi ndanabihamya ko bari abantu muri Nord Kivu atari Abanyamulenge. Twabivuze yuko barimo Abatutsi bakabanywa n'Abahutu. Mbivuge gute? Nizere ko mpeza mwakanya gato kugira ngo bisobanuro gatoya, nubwo ntabyinjira in deep, kuko ntabwo biri related n'ibiganiro byacu, kuko turafocusing iwacu, ariko umugiye byaje mu kibazo reka ngerageza kubisobanura. Yego. Abantu bo muri Nord Kivu n'abavandimwe bacu, dusangiye amakuba n'ibyago, tunasangiye n'umwanzi. Kandi ndahamya neza yuko abantu bo muri Nord Kivu bagerageje guhakwa kuri FPR cyane kuruta twebwe Abanyamulenge. Ariko inyiturano y'abituriye yatweretse yuko ubundi buryo umuntu ugira umutima w'ubumuntu, iyo akuhatse ukamubera umukozi mwiza, uzumugororera ukanamugira n'inshuti. Ariko ibo bamutegeye amaboko arayatema. Kurumva? Icyo nshaka kubivugaho ni iki. So ikibazo mbe nkureba ku kibazo kindi, nari mvuze hejuru ikibazo cya za Gishwati. Nari mvuze ikibazo cy'ukuntu abantu baramajepe yangando kisaso, bamaze guplaninga yuko kwelimina ngando kisaso, bafashe igice kimwe cy'amajepe
Chadivas gihagarara ku ruhande rwo kwelimina ngando kisaso rwari rurimo marehemu Gatabirora baje no kwicira hari Kigali bazanira umuryango umurambo yari muri prison ngo yirashe. Noneho bafata yapfanye n'abandi basore b'Abanyamulenge baba officier 12 ndagirango bari 12 abandi b'Abanyamasisi bari kumwe byenda njewe ntashobora kwibuka amazina ubu nonaha keretse byenda tugiye muri research bari benshi kuko bamaze kubashoraho intambara bamaze guhamagara yuko ngando kisasu yapfuye bohereza izindi force mbese nko kurwana muri iriya ambushi yaguyemo. Noneho baze bamare batangira kurasa babantu bashize bari bateze wa mutego kandi ari abantu babo. Noneho muri bari abantu barahamagara ndetse ko mwakomeje kuturasa nitwebwe kuko bari bamaze kumya cyane bitari byo kwihanganirwa. Noneho bahagarika intambara bahita bafata babantu bose barabajana mu Rwanda. Bari barimo Abanyamulenge n'Abanyamasisi benshi bose ntarengero usibye umuntu tuzatumenya gusa ni Gatabirora bazanye umurambo wiwe ngo yirashe bamuhereza umuryango hari Kigali baramushingura mu cubahiro, ariko abandi bose ntarengero ryabo. Aho tugaruke mu ntambara za 98 ziriya bagiye gutangira RCD n'Abanyamulenge n'abantu bo muri Nord Kivu twese twapfuye kimwe. Hari n'abandi b'Abakongomani basa natwe cyangwa bari bafite nk'ishusho igiye kumera nk'iyacu nabo bishwe muri zo ntambara. Mbese urupfu ari hari n'abandi nyuma y'abari ya 380 nabavuze baguye muri Cadette Kosare ya muri Ikamina, habe n'abantu bo muri Nord Kivu baguye mu benshi. So umubare w'abantu basubiye mu Rwanda intambara imaze kurangira imaze kugira inani basigaranye igice kinini. Turebe ari amakambi yo muri y'abantu bo muri Noro ari hari mu Rwanda, urebe condition babamo bayagize nka pepiniere yo gutraining igisirikare cyabo, ubuzima babamo nta bufasha bagira. Niho handi nariko mbabwira ngo nuguhatse iyo wemeye ugahakwa ukamera neza akugira nk'umwana cyangwa akakubwira umutima w'impuhwe akakumva yuko wamukoreye barabakoreye nta kintu batakoze kuruta uko ndetse twebwe twabakoreye. Zanibuka igihe kimwe hari Butare Kabarebe yakoresheje ibiganiro aha babwira ngo umwanzi ngo bafite ngo ni Umunyamulenge ngo ariko ngo ibo ngo abantu bo muri Noro ngo nabana beza ngo nta kibazo bafite. Umugabo umwe mu bari muri iyo nama azamura ukuboko aravuga ngo Abanyamulenge koko nabagome ngo babamenye mbere yacu ndi batubwira. So turebe ziriya nkambi za hariya ku Kibuye ejo bundi barasa abaturage b'Abanyamulenge n'Abanyamasisi abenshi baguye hariya n'Abanyamasisi kandi niki babarasi ngo baragumutse ngo kubera ko bavuze ngo bakeneye ibyo kurya. Ikibazo cy'ubwoba narakubwiraga nga ube nkumbwira ikintu Kongo yavuze nk'abaturage babo b'impunzi bari mu gihugu bishwe niki Kongo yigeze bivuga cyangwa niki yigeze nashora n'urubanza ngo kuri leta y'u Rwanda ku baturage babo bishwe. Nidushake tureke ibyo haba Abanyamulenge cyangwa haba Abanyamasisi ninde wigeza ahagurwa kuri radio ngo yamagane ayo marorerwa. Ikibazo c'ubwoba noneho iki kibazo caratutunze. Tugende tugaruke ku bantu bo muri Nord Kivu. Iriya ntambara yo muri Nord Kivu yo gusenya yo kugira ngo babohe Rolankunda byaturutse kuki iyo kenshi bategura inyungu zabo, iyo bamaze kugera ku nyungu zabo bahita basenya ibintu batitaye ku ngaruka z'ibyo abandi bari ko bakora. Bagize gutya babaciyemo iwe na Bosco Ntaganda. Bosco bamuhereje muri leta bafashe Nkunda baramuboshe baramufunze n'ubungu bari hariya ni kazira. Ni kimwe na bamutebutsi baje guhitana habe nawe hariya ntabwo ari safe kubera iki batamusubiza mu gihugu cyangwa ngo bamushikirize amahanga. Nimba babona yuko hari icyaha sigitangaza umuntu guhungira mu gihugu, sigitangaza kugira inani. Tureke ibyo ngibyo tugaruke uburyo basenye M23. Uzuko muri M23 bagize igihe barwana bahabica nabonyine batazi icyabaye. Jacques Nziza agahamagara uru ruhande babaciye mu bice bibiri. Jacques Nziza agahamagara uruhande rumwe kabari bagahamagara urundi akababwira ngo aduyi araje aje ko mugende mutege ahanaga. Bafata abahungu babo b'abakomando bavuye hariya mu Rwanda bakagenda bakabwira force ngo mwebwe ni mu moving muva hangaha mugende hari
hari hagati mu nzira bahateze hapfuye abana magana ngahe y'abawufisiye n'abandi bana baguye muri ziriya ntambara za M23 kugeza aho baje kwiretruva bagira gutya bagasanga amayiti basanze bagasanga ni ya mugenzi wabo bari kubarwana bazi ngo ko bararwana na radio ngo yabateye kugeza aho bimaze kumenyekana boss kugeza gutya ahavuye arigendera aje kwiripotinga muri ambassade y'Abanyamerika Makenga arahungaje mu Bugande niki babituye hanyuma yo kubakorera igihe cyose twabakoreye niki baduhaye usibye yuko gusa n'urupfu baduhemze usibye ko turashima Imana yuko zenda abagenzi bacu basigaye hariya muri kiriya gisirikare cyabo cy'u Rwanda barabatraininze bamwe bafite amashuri meza mu rwego rw'igisirikare bari skilled ndabizi neza yuko tuzabigirira mu mugisha twese bari n'abavandimwe dusangiye ibyago dusangiye amakuba dusangiye urupfu dusangiye umwanzi watumazaho abantu kandi ugifite ziriya ngwate z'abantu agikoresha kugeza uyu munsi wa none ariko ndabizi yuko abantu bo muri Nord-Kivu dusangiye ingorane kandi dusangiye n'urupfu dusangiye n'umwanzi kuko Masisi yarasenyutse kuruta uko Umurenge hasenyutse none inka barazimaze ibikuyu baratemagura ugasanga inka ziryamye batemaguye gusa bashizaho baba ziriya groupe arme ziri hariya sinakubwira force za FPR ziri hariya ziriko zishaka amabuye y'agaciro izo zose ubwize ngo urebe consequences zabaye hariya muri kariya karere abantu bakozweho na ziriya ntambara bikomeye titwoshobora kwishira ku mwanya wa mbere tugereranyije n'Abanyamasisi nibo FPR yabangamiye kandi yamaze kuruta twebwe eko hakaba ijambo rivuga ngo rivuga kuri byuro ingene yasenywe byaba biri muri izo nzira igihumbi ziriko zivugwa kuko abantu benshi bagiye babikomozaho ndagira ngo nababwiye yuko njewe mpuka muri byura kandi njewe nari mu batabazi bari bagiye gutabara byura intambara imaze guturika abana b'Abanyamulenge bamaze gupfa hirya no hino twarariyoginze jewe nari icyo gihe nari Baraka nari ayiwo muri bataliyani ya Rugazura bataliyani ya Rugazura yari ifite undi mugabo wari uyungirije w'umunyakasayi ngo ni Mabize noneho intambara imaze kuripuka leti marehemu ni Freddy tuvuye kuzana maiti ya marehemu Freddy twari turi kumwe n'abari ba Colonel Ruterera bakabahiza ba Ngumba y'ingwe Karaveri twari benshi nta buryo ushobora kubitandisha hari n'undi musore umwe w'abagorora ngo ni Fidel ndatekereza yuko abantu bageze kuri maiti yiwe ba mbere hariho nje we na Fidel na marehemu Ruterera Ruterera cyahari marehemu Kabahiza nibo twari turi kumwe tugenda dushika dusanga n'ukuntu yari ameze baramufata turafata umurambo wiwe uja ubuvira ari uja guhambwa noneho tugarutse force za raporinze zija ruguru marehemu Fred amaze gupfa tuja mu bibogobogo bukeye ba marehemu Gakunze bamaze gupfa ubuvira force zari organize zimare kwiorganiza bafata marehemu Mwungura Bugumba abari we uba operation commander abari usana ufashe brigade yari yobowe na marehemu Gakunze noneho kuko hari habaye umwuka mubi wo kwanga kwakira Abanyarwanda wo kwanga kwakira FPR muri Uvira habaye atiraima itari yo kurasana amasasu ariko yo guhanga n'abagenda bimura amabariere uko ubuvira byari bimeze noneho biba ngombwa yuko turarwana intambara yatangiye yariputse ihayimara abantu yazakatanyamaza mu gihugu nitumara duse kandi du creating n'intambara yacu na FPR kandi iyi ntambara izatugora noneho bafata icyemezo cyo kuvuga ati okay mureke dukore takundi mureke dufungure front tugende ibyabaye ntacu tukiramiye kuko intambara muri Kongo yariputse ihereye ku musore w'Abega mbese yari yarateguwe ariko ahandi sasu bya mbere ryabereye habe byaturutse kuri Kabeta umuhungu w'Abega mu Rusenda bari bamufunze urabona bya bindi navuga bagenda bamixinga abasirikare bacu bakafata umwana bakamuterera muri koyi muri company muri bataliyani bari bamufunze mu Rusenda ari S4 noneho bamarehemu Freddy baza azana na Rugazura bavuye Baraka
kuko yaravuye zabibwe baba mu deployinga irurimba bagera Fizi basanga umwuka mubi hari ariho twahise bagakunze ngo ni Yasani biba ngombwa yuko bagaruka noneho kurya bagarutse bageze mu Rusenda basanga imigumuko yabaye uwari twahise wa Rugazura n'abandi bose baragenda baja kwiorganiza baja kuhagarara kuko twaraye dushamiranye bari mu Rusenda noneho Kabeta ahantu bari bamufungiye uwo Bizimana Kabeta yarapfuye umuhungu wabega uhari yandagira za Kajembwa I don't know sinibuka neza ariko no muntu twabanye twakoranye noneho ahagarara mu idirisha abona ba Marehemu Fred bahagaze n'aba Rugazura aramiriza ngo nibamutabare noneho Marehemu Fred arahaguruka barurutse noneho mu modoka bari bagiye guhaguruka bagenda bahaguruke bageze ijya Katanyamazi hitazanga timushobora gukora ibinane noneho bahita bagira gute naho intambara yabereye bahita barasaba Marehemu Fred bari kumwe n'aba Colonel Gasita ba Munini baramescot ya Fred n'abantu ba Rugazura bamwe barazamuka ariko ndibuka yuko tugenda kutabara twahuye n'umusore witwa ngo ni Munini yari ufite n'imbunda machine gun twahuriye ndagira ngo hafi yo kwa Nundu I think nuko noneho icyo nshaka gusulinya ahangaha iriya ntambara noneho ikikundi kimwe bigiye twebwe tuje zabibogobogo ikindi gikundi cyari Uvira kimwe cyari cyafashe imisozi ariko Uvira imaze gufatwa barasa kandi baradivasinga tuza guhurira nabo hehe ibaraka duhuriye baraka objectif yari iri hehe hari harimo bari abamarehemu Budrege Bandori Basafari n'abandi noneho tugere Ifizi bariya bapanga urugamba rwo kuvuga ngo to mixing ngo naziriya ngabo bariya bamare twahise wagakunzi warayibishe gakunzi bariya barayibishe bamarehemu Fred ngo batuvange ngo tugende twadivasinge tuje Kalemi naho bafitanye imvugano n'abariya basirikare yuko nibamara kutumixinga Ifizi bakoze inama bakora inama na viongozi bazijya Katanyama zari zisa n'iziripotinze noneho baravuga ngo nitumara kubavanga nimwadivasinga buri muntu azoza arasoba ari kumwe twari turi Ifizi umuntu watubwiye amakuru n'uwo mugabo mbabwiye wo mu Nyakasayi wari muri iyo nama y'imyanzuro yafashwe yuko bagomba kutumixinga hanyuma bamara kutumixinga bakaturasira mu rugamba bamaze gutanga izo report twari Fizi twari dufite n'amamodoka menshi yararimo abasirikare turagenda turicara niki dushobora gukora biba ngombwa yuko inzira yo kuja Kalemi tutakikosha aho kugira ngo tumixinge n'aba bantu bakore uyu mugambi baducuriye reka abantu basubira inyuma noneho abandi bapasuwe banyure za Kananda twebwe noneho dukora strategy tubwira bariya bantu ba Fpr yuko twemeye yuko tuvanga ariko tuvangire Rurimba ariko ari inzira yo kugira ngo dukomeze ya mamodoka yacu nitugera Kananda duhite tuzamuka no kwa Ngurube no kwa Kananda duseruka Inguri no kuzamuka mu Rusuku nuko zanagenze imodoka twari dufite zagezigwa mu biraro turazamuka turarenga ruguru ariko twari ndetse kwanza n'abanyabuzuru hari benshi bagira iyo myumvire kuko bamaze gushikiriya bababwira amakuru atariyo ngo abantu ngo bo muri Kivu ngo banze gutabara ngo bageze ngo Ifizi ngo barapaswa ngo barazamuka twari turimo turi abanyabuzuru benshi naje ndi umunyabuzuru kandi nta munyabuzuru ndutanje yewe nje narahavuki so ndi mu bantu naje bazamutse muri abo bantu abantu hagiye mu banyabuzura bari bagiye aho ngaho hagiye Marehemu Ruganza n'undi ngo ni Nyarugabo wa Rujongorora sinzi nimba datuye muri Kentucky I think nuko noneho nibo bagiye barakomezanya nabo bageze i Kalemi bantu bari kwatubwira ngo batumixing abantu baratubesha ahubwo ni baduye barashe company barashe indege yari irimo company y'abanyarwanda yari yituye ku kibuga cy'indege i Kalemi indambara ihita ikomera ntizahagaze ariko ndiko turagira ngo tuje kuri kira kibazo cyo muri Zura turagiye tugeze mu Minembwe turamanuka indondo yose turatibuka Ibuvira tumare gushika Ibuvira habaho ibiganiro hagati yacu n'abarundi na leta y'u Burundi
nimudufashe kuko twebwe objectif yacu kwari ugutabara abanyavyura kuko twari tuzi ko bari mu kaga dufata abarundi baduheza amabato de guerre turahaguruka turagenda tururira hari ibuvira jewe nari mu bantu bagiye turagenda twagiye turi abantu 80 n'imisago tuyobowe na Rugazura na Colonel Rugazura turagenda tugiye kugera Ikalemi haza vedete z'abanyarwanda za FPR twarwanye nazo amasaha atari make kugeza aho babonye ko imodoka amabato de guerre y'abarundi twari dufite ari manini aho abasherinze ngo baraduhamagara ngo batwitiranyije ngo bagize ngo n'umwanzi ngo baturutse inyuma ngo barumva nta kibazo objectif yari yihe bagiye muri Zura amare kugera muri Zura bakubitemo abaturage bari bagize igihe kingana iki barwana bashike bakubitemo bagaruka babwira abaturage nti adu yahindutse abaye mwinshi kandi ntidushobora kuresista ikihari ngiyi nzira none siko bamaze gusenya Zura bagakomeza bagaruka ipepa tibari babuze imbaraga zo kuresista ahubwo bari bafite objectif yo kugira ngo bazana abanyazura nibagera Ikalemi nta yindi nzira ihari niyo kuja hehe niyo kuja mu Rwanda noneho babone tuje n'amabato babona yuko ya mission yabo yose ifelinze uri kurumva bese gusenyuka kwa Zura n'abanyazura kwisanga muri plaine de la Ruzizi cyangwa za Uvira byabikesheje ubwo butabazi nizo baton zaje na Rukuga bakoresheje kugira ngo bashobore kubambutsa bahuruke hariya ariko objectif ko ari kubaterura hariya burira indege kuko bari ko bagenda gutya n'umwanzi ndibuka yuko twageze Kalemi twari ko twururuka mu mabato twirukanga twageze ahantu hariya kuri hariya kwa Murangi niho twahuriye n'abanyavyura bari ko baza turarwana twaharwana intambara idashoboka kandi turayitsinda kandi you imagine ahantu hari brigade z'abanyarwanda zibiri ni gute abantu 80 twari twashubije iyo ntambara bo kwibuka wari uyoboye ico gingabo za FPR hariya hari hayoboye umugabo ngo ni John yitwaga ngo yari afite cross sign ngo ni Dabuzuru eko nuko intambara nuko yagenze bamare base kandi badukuye turagenda tuja ku deployinga z'amapanda mbese icyo nshaka kuvuga gusenyuka ntabwo FPR yigeze tabara abanyavyura ahubwo FPR niyo yasenye Zura yego none iyi confusion iziva he nyine bakavuga ngo yarabatabaye hariho abantu benshi nahoze numva ubushize banavuga ngo baratekereza ngo kuba boshimira ngo witwa Murokore ngo yarabakijije ngo muri Vyura bivyo bimeze bite so namaranga mutima nyine yiri ya politique ariko ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikintu je gusa no ushobora kuvuga igihe cha songa mbere hari FDLR ni FDD sinzi nimba ari mixed na FDLR I don't know ariko ndibuka yuko bageze muri Zura baratambuka tacho babatwaye bukeye bwaho bagiye kubatera baraje baratabara inkotanyi zahageze mbese tuvuze ngo inkotanyi zari ingabo za songa mbere hari harimo n'abantu b'abanyamurenge barazirwanye ubwo n'ubutabazi bwose umuntu yashobora gufelicita kandi nimba tuvuze ngo FPR simpamvuga yuko tutarekonesa sacrifice y'abasirikare ba FPR baguye mu gihugu cacu barwana kandi usibye yuko bariko barwanira inyungu n'ibyo bagezeho ibyanga byakunda ni cost ni giciro batanze ariko ico tugaya ni systeme yo kutwica kurumva systeme yo kutwica cyangwa gukoresha abantu kwica bagenzi babo kandi noneho bakanatwica batwita ngo turabavandimwe kandi bakatwica mu mayere batwicishije ubwenge tugomba kurambirwa kwemera kuba ipunda ryo guheka ibyago bya bene wacu yego undi muntu yarabajije reka mbanze nibutsa abantu badukurikiye yuko ikiri One Africa Channel aho tukiri mu kiganiro gisa naho ari follow up cyabuze gikurikira ico twabanje gukora turiko twatumiye pastor kandi kugira ngo ase nusubiza bimwe mu bibazo ndetse n'ibitekerezo abantu bagiye batanga muri comment zacu
urashobora nawe kubinyuramo ukagenda ukabireba. Twibutsa abantu gukora subscribe no gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo abantu bakomeze bakurikira ibiganiro byacu ndetse bigere kuri benshi bashoboka. Hariho umuntu wabajije arabaza ngo ese ibi bintu ntibizagukoraho? Wenda utaragisubiza mu gifatanya niki kivuga ngo ese ngo FPR ngo igira za maneko n'abatasi ahantu hose, ati ntibizagukoraho. Ivyo ni bisanzwe n'ibihugu byose bifite services z'ubutasi asibye igihugu cyacu. Nicyo kitagira service. Usibye igihugu cyacu ni services z'ubutasi bwacu n'ababa bashaka ibyo kurya. Habe nubwo waba wikoreye bahereza umwanzi inzira yo kwambuka kugira ngo abahungabanye umutekano w'abaturage babo, ariko ibindi bihugu byose bifite izo service. So ico nzi cyo umutekano wanje ntabwo nubundi nari nsanzwe nkurindiwe na FPR. Kandi nubu ngubu ko bandiho ntabwo ndiho kubera yuko FPR bishaka. Jewe bamaze kumfunga inshuro zine. Ariko ndabizi yuko umunsi wanje wageze nakwicwa no gusitara habe n'amazino yanywa kankoraga. Ariko nta muntu ufite ubasha bwo kunyica nje. Nzapfa umunsi wanje. Kandi wageze nabandi mu buriri nahura n'umuntu wa FPR yo nica no ushobora no guhura n'ikindi n'imodoka mu muhanda kangonga. Ariko ntabwo nobanje ngo FPR yo nica, ntabwo bashifite nta n'ubushobozi ifite ku buzima bwanje. Yego. Ntabwo bufite. Habe nabuke n'ubuno bwiki. Yego. Usibye yuko ndabizi amahimba n'uburyo bw'ubugome bwo kwica bagira batumazeho abantu. Ariko ntibazatumara ngo bizashoboke. Yego, hanyuma hariho Abanyamulenge. Bene wanyu. Iyo mvuze bene wanyu nyine ndavuga bene wanyu b'Abanyamulenge, bene wacu. Batashigikira ivyo uri kuvuga, bakabihakana, bakaba banavuga yuko uri kuvuga ikinyoma. Abura babwira iki? Niki wabavugaho? Nabivuzeho yuko ikibazo dufite nuko FPR iracafite umubare munini yifatiye ingwate. Urikumva yafashe ibitekerezo n'imitima yabo mpiri. Mbese bahora mu bwoba. Hariho umwe wambwiye ngo kino kiganiro ngo yagitegere ngo akazareba ngo amadirisha ngo yuko ngo bato ngo kazayumva ngo yakinze ari undi mu karere aho twaturutse yara tugira urubuga rumwe gutyo duhuriyeho n'abantu. Arabanga ariko ngo uyu mwana ngo ndazi yuko FPR ngo yamaze abantu ngo ibahantu hose. Nariko mbite na umwe nategereye ndaseka. Usibye ko sinza ngunda kuba cyane active mu bintu by'ama social media. N'umuntu wa camforwarding arambwira ngo ndore izo runaka yagize. Twari tuvuganya ambwira yuko ndaseka cyane. Icyo nzi cyo umubare w'abahaba bumva yuko badashigikiye ivyo ndiko mvuga cyangwa ndiko namagana. Abo nibo bashigikiye yuko dukomeza gupfa. Kandi nibo bakoreshwa n'umwanzi muri biriya byago dufite hari iwacu. Nigo tushobora kudefanda umuntu uhawe kwica. Ukananirwa kurwanya uhawe kurwanya. Iki cyo noshobora kubabwira ikisigihe cyo guhurumbira uruhu. Ikisigihe cyo guhurumbira uruhu ngo ruretere nk'isuri. Igihe FPR inzira zose yakoresheje n'uburyarya n'ibinyoma nibyo yagiye dupromotinga ngo hari ikizakora ku bwacu. Niki yashohoje kimwe gusa bazakivuge. Cyangwa ubu batemeranya natwe izo turiko tuvuga. Ni basohoke noneho nabo bashire ku mugaragaro. Ibyo bavuga noneho bancontredize cyangwa baze tugire débat. Tubivuge tuzuzane na evidence zose. Icyo nushobora kukubwira ntabwo umunyamurenge azemera ngo umuhagaze ku irugu n'icumu ngo ceceka ngo ntutake ngo niho ngo ntaguhwerereza. Oya siko biri kandi ntibizoba. Tituzobyemera gupfa tutabuze. Ngo dupfe imbumbakanwa. Tuzavuga uretse no kuvuga gusa turi ready gufesinga no kurwana n'ubundi twararwanye
tuzahora turwana narabivuze ku yindi cano navuze ndababwira jewe turwana na FPR cagihe bazamutse hari haruguru umurenge jewe narashwe injuro 3 mu mubiri wanje harimo amasasu yahezwe ya FPR na hano muri Amerika bananiwe kunkuramo bariko baza se babaza gukina bariko bandwanya se rero hari umugabo umwe ngo ni Dani John oyaye kapiteni mugabo sinzi gubonye namaranka yaba uko ageze Kalemi yigeze kuvuga ngo ese ngo abanyamurenge ngo bazava ngo ndibataha mu Rwanda ngo sabanyarwanda ngo ese ngo hari umuntu ngo uzugiriwe hatabitongo ngo biriya bitunda tubamo ngo nitongo twovuga ngo ni wacu cya bafite kuducurira bakafite n'ubyo bagomba kuvuga ariko siko biri uko turi we are proud turi fier yo kuba turi abanyamurenge kandi ni wacu ko hari kose hari umunsi bizahinduka ni wabo hari icyahagize kuri yaba turahaza ushavuye ego antu bagiye bavuga batese ho mukomeza kuvuga murenge atese murenge ni igihugu muguma kwashira imbere gituma muguma kwashira imbere ni igihugu none tubashira inyuma dushira imbere Kigali se imurenge tugomba kuhavuga tukaharirimba tukahataka kuko uko tuhataka ntituhataka uko hari none ko turahataka uko hari mu bwonko bwacu mu nzozi zacu yego imurenge ntabwo ari igihugu imurenge ni wacu abanyamurenge bari muri diaspora reka tubagarukeho niki wababwira kuri ubu ngubu cyane ko nyine bagiye bakunda no gutungwa gatoki nyine ngo abantu bari hanze kuko baravugira hanze niki wababwira ikintu kihari buriya hari ikibazo kihari ni ikibazo cyo gukorera mu marangamutima ugize ngo urebe amafaranga tumaze gutanga diaspora muri iyi myaka 3 ushobora kwestimatinga yuko bari amafaranga make minimum nko utekereza ko urabona ko batumaze gutanga amafaranga ngana gute se no bimenye ndushake tuje tuvuge abantu bari ko ndavuga Amerika Canada Uburaya na Australia amafaranga dutanga buri kwezi arangana iki azakora iki baje kubabwira ngo ni ibintu biri confidential ubu nyine gano no ubuyobozi bwararushe bushiraho systeme wandika message bakamagukura ku rubuga ngugiye kugumura abantu kubera ko koze gukanduka katagize nani ariko ico nshaka kubwira niki babonye abaturage yuko bakoresha iriya systeme yo kuzana ibi bintu zatwirwaneho na gumino bamare bafata amafaranga atangwa nushobora kukubwira yuko tumaze gutanga amafaranga atari munsi ya 1,500,000 make mbuze ayo no mafaranga byenda ashobora kuba amaze gutangwa yaguze ibihe bikoresho niki kintu yateganyije cha sikibe niki bakoze cyo guprotege uturere tumwe twari tutarasenyuka indondo kirasenyuka hari ubunyine ko baravanga ngo amasasu yashize gute n'amafaranga atangwa buri kwezi ngo kundondo nta mafaranga yarahari ngo nta masasu bari yarahari tuza gukumira ikibazo ari uko cyamaze gusenyuka ngo tubone guhaguruka dutabare bamara bakagenda bagafatisha bagenda bafate turiya video bafate turiya dufoto hanyuma bazabwira abanyamurenge ngo murabona ngo hari emergency ngo hari urgence ngo buri muntu $100 ngo buri muntu kubera iki emergency tuzahora muri emergency y'imyaka 3 turi mu ntambara baragiye bonyine baragenda basiba naho abana bavurirwaga naho n'inzira abana banyuragamo zose barazifunga bemera gukoreshwa n'umwanzi ta igihe cyo gukangishwa amaraso muri kurumva ntabwo ari ikingiki tugomba kumenya yuko tugomba kumenya yuko resource ya mbere y'ubutabazi mu buryo bwa financial no mu buryo bwa logistique ari hanze kandi ntitugomba kubikora nipfunwe cyangwa ngo twumve yuko hari abo turiko dutinya ngo twebwe ngo turi organisation ngo tugiye ngo kugaragara yuko twakoze nimba mudashaka kubigaragara mu mwabiritse mukabihereza abashaka ababigaragara
abanyamurenge bakeneye ibyo kurya ubyirirwa bafotora video ngo mwakoze ngo abana bacu ngo badusuye ngo muzamugira bucya ngo bakazana udupfuko dutanu tw'umuceri cyangwa twa gahunga udupfuko dutanu ku baturage 100,000 bicumbitse ari mu Minembwe bakazana udupfuko bagafotora gutya bagafotora n'abantu nk'abanga abagore nk'abangahe baje kuvuga amakuru none abantu ngo muhamubona ngo ko ngihayikora neza ngo muhamubona abantu bakamagenda ngo sorry simbanshinyagura ariko birababaje kandi biteye agahinda tugomba kuinvestire mu mutekano wacu kandi tugomba kuinvestire mu bumwe bwacu igihe cyose diaspora igifite uruhare mu gusenya no kudakorera hamwe ko bari abana bacu bari ku rugamba ngo bumve yuko nimba bagiye ngo guhereza ibikoresho ngo hariya ku ndondo ngo baraba babihaye gumino ngo bazaba babihaye umwanzi mbese bafate ubushobozi bwose bagende babushira ahantu hamwe okay none nimba ubwo bushobozi buri aho hantu kubera iki butagenda ngo buje gutabara ubunyine tugomba kugerageza si kuvuga gusa ngo habe n'utundi turere tutarasenyuka tugomba kubakwa tukaremwa inteko mu buryo igihe cyose ikibazo cya kwitokeza bagomba guhangana nabyo bananiwe kumobiliza abaturage n'amatsinda yarahari bagenda bayashiramo umusayo wa ideology y'amafuti ngo abangaba aba ibiki tugomba guhindura lack of leadership no kutagira icyerekezo babajanishamwe abantu hari umuntu wabajije atese ati kubera iki buri gihe mudafata responsibility ahubwo mugahora buri gihe mushira ibibazo ku bandi mubishira kuri FPR kubera iki muhora mushira ibibazo ku bandi atari nimufata responsibility ko murwana urugamba rwanyu baravuga ukuri ariko nimba mvuze ngo umwanzi ni naka simba mushizeho umwanzi n'umwanzi agomba kuvuga uko ari kandi tugomba kubigirira n'isoni nimba mvuze ngo FPR niyo ihereza Red tabara ibikoresho niho izamura abantu babica abaturage nibo babasenya kiriya gihugu ndabeshe none se mfata responsibility zamvuge ngo abanyamurenge nibo babasenya umurenge icyo twebwe irresponsibility yacu nuko utarwana na FPR ngo tuyibwire tugahora twatujijisha abantu ngo urumva ngo urabona ngo ni mayi ngo umwuka mubi ngo wabaye ngo guhera igihe cya murere bakamba bazanaga amateka kugira ngo badevye yuko ntasano bifitanye na biri intambara ya murere niyo twaturwana iwacu no iriya ni yindi ntambara kandi tugomba kwirwana ukwiri yego ku bantu bazi ukuri bazi bemera n'ibyo uri kuvuga n'ibyo wahoze unavuga n'ubushize ariko bakagira ubwoba bagatinya niki wababwira abo bantu kintu kimwe gusa kimwe cyangwa bibiri kubera yuko simfite kubabwira kuko barabizi simbabwira ububabare bw'ubihari iwacu kuko nabo barababaye nubwo bariko bakoreshwa uri kurumva icyo gusa no kubwira imbaraga z'umwanzi kugutsimikiraho cyangwa imbaraga ziguhoza mu bubata ijambo rya mbere n'ubwoba uriya ugukoresha n'igitsure nta munsi n'umwe azakugirira impuhwe habe nubwo mwoterura este ya Kongo mukayishira mu maboko ya FPR nta munsi n'umwe izatworohera ngo twunamuriho inkota kuduhoza mu bwoba no guhora mu bucakara tugomba gutinyuka ese ubundi tubatinyira iki tibabzawe na banyina biza amashuri menshi kuturusha baraturusha se nimba ari nubwo bututsi nimba rukuvuga ngo n'ubututsi ngo nibwo babarwanira ngo baba batutsi aho nizuru se gufi ryacitse nimba ari izuru cyangwa imisaya miremire barayiturusha se aho cyangwa se kugira ngo tumenye ubwenge nuko natwe tugomba kuba mu makambi imyaka 30 cyangwa natwe tugomba ikintu kiriho umwanzi ntazagirirwa impuwe uri kurumva kuvumerera FPR tibizayitera kutubera abana beza uri kurumva nabivuze neza yuko ntako abanyamasisi batagize guhakwa kuri bo kandi ntako batagize kugira ngo babakorere ariko nikibabituye uretse kwica imitima no kubamara abantu n'igihugu cyabo kikaba cyarahindutse amatongo
niko Abanyamulenge tutakoze kubakorera no kubigira uretse kutwitura urupfu no kudusenyera iwacu ngaho iba nkuwibaza imbuga ushobora kugirira umuntu wasenye bariya babyeyi akabakura mu mazu yabo akayatwika akabanyaga inka z'ibibuga byose akabigenda akaja kubirira mu ishamba bageze hariya mu Minembwe muri iriya myaka twarwanaga nabo bageze bafata inka bakaja kuzirira Kanombe inka bakaziturubuza amahasha ni izindi mpuhwe udufite zo kuvango bazatugirira umuntu utoshobora kugirira n'impuhwa ababyeyi bariko banyagirirwa hariya basenyewe muri buri kare akageni wamaruka vangura cyari ko ngura cyari kumushaka ubutabazi ngo azoze kugutabara ntabwo ari yo solution tugomba kuva mu bwoba ni wo muti gusa niyo solution kandi nimba wumva unafite ubwoba ukumva ntacu ushobora gukora cicika ureke kurwana no guhangana n'abahagurutse kurwana cyangwa ngo ube inzira yo kuzana amatiku n'amanyanga yo kugira ngo divize abari ku rugamba ntibashobore kugira imbaraga kugira ngo bashobore kwikura mu kibazo nabonye ejo bundi baravuze nimba ari amakuru y'ukuri nimba ari ibinyoma simbizi baravuze ngo imbonera kure ngo zazamutse ngo zarashere ditabara barahaguruka bose barasara none icyo bashaka niki nuko redi tabara itaraswa yatumaze abantu bakananirwa kwamagana babicana bakamagana bahabica ababica nimba abana zanaba nuko tutanazibonye habe nabo ngabo barwanya FPR nuko nabo batana nzambuga yuko byenda sinzi nimba babaho ariko yo bari babaho Abanyamulenge baratinze no kuja kubashaka ikintu cyari gikwiriye kubaho nimba ari no kuvuga ngo nuguhakwa kuko bavuga ngo nuguhakwa twahatswe ku Rwanda bihagije kuri FPR tacu yatumariye iyo ubuhake butagenze neza uzushaka ubundi buhake yego bo nizere ko abantu bagiye basubizwa bimwe mu bibazo babajije ndetse n'ibitekerezo batanze turashishikariza cyane abantu kuza bakomeza nyine kutubwira ibitekerezo byabo bakanatubwira uko babyumva noneho twebwe tuzaza dutumira umutumirwa wacu babajije hanyuma abasubiza ibibazo mwamubajije Pastor ndashaka kugira ngo nkubaze ikintu hariho abantu bagutuka banagututse muri ma comment cyane baragutuka pe bamwe nyine tutanatinya kuvuga barakwandagaza bagutuka aho ngabo babwira iki warabarakariye cyabuze ubafitiye umujinya usibye yuko nabivuze yuko ntagize amahirwe yo gusoma cyane comment usibye yuko abe nuwanduka usibye yuko hari nabandi banyandikiye ama message abandi barahamagara usibye ko telefone yanje kenshi bigoye ariko icyo nushobora kukubwira jewe nta mwanya mfite w'umuntu wandakariye burya umuntu warakaye ni uba ufite ingorane kuruta uwo warakariye kuko jewe ntacyo bimbwiye navuze ukuri uko ibintu bimeze FPR ntibisobanuye yuko kuba navuze ngo nireke kwica abantu ngirareka usibye yuko kubivuga no kubimenya no kubishuka ubwoba bwo kubivuga tukabivuga twebwe twenyine ntaco bazadutwara uretse no kubivuga niduceceka barareka kutwica nubundi ko turavuga ko baratwica uri kumva aho kutwica ducecetse twavuga ico nje nshaka kuvuga kuri abo bantu batubeshe batuka cyangwa bavuga uko bashaka n'uburenganzira bwabo ariko njewe ntaco bindwaye so ni ingorane zinani gusa zinguma zo mu mutima zidafite ishingiro baba habitera ibikomere by'ubusa nibiganiro nimba batabyumva so ntagomba forcinga kubyumva no kubikurikira ya ukuye uko namba hari n'umuntu ufite icyo kuvuga cyabuze uhakana ibyo pasiteri atubwira twebwe nicyo tubereyeho nk'abanyamakuru kugira ngo duhereze abantu bose umwanya ubikeneye ukabona hari icyo yavuze utashimye duhamagare udukontakte tukugereho nawe uvuge uko ubyumva hanyuma tuzagera kuri pastor tumubwira ati dore kandi uyu yatanze nawe ibi twebwe ntawe duhisha ntabe n'uwo muri FPR namba zaboneka nkuko uri kuvuga akavuga ati uriya mugabo yarabeshe muze hano mbabwira ukuri turi tayari tuzamugenda tumutege nushaka kuzadukonfronte yes tumuhereze umwanya nawe avuge twebwe cyangwa mwana uko duhereze umuntu umwanya akavuga ibyo azi n'ibyo atekereza
Pasiteri, ijambo rya nyuma wenda tugera no ku musozo. Hari umuntu wabajije aravuga ngo ese none unuhe murongo wa politiki abanyamulenge bagomba kugenderamo? Ese urahari? Namba udahari ni iki kigomba gukorwa n'uwuhe? So abanyamulenge sinzi icyo noshobora kuvuga kuko nta murongo wa politiki w'abanyamulenge ugomba kubaho, ahubwo hagomba kubaho impinduka. Kandi izo mpinduka tizizo dusanga mu masebure nitwicaye ngo zikore. Hari uruhare rwacu, hari intambwe yacu, hari sacrifice bisaba kugira ngo impinduka zishobore kubaho. Hari ibyo tugomba kwiyima, hari n'ibitambo bigomba kubaho. Impinduka zacu zigomba gukomoka mu bumwe bwacu. Ubumwe bwahoze budukamiye, ariko umunsi umwanzi wacu yagize amahirwe yo kuducamwo ibice, uwo munsi ni umunsi twabaye bikange. Uzureba intare mu ishyamba ukuntu tuzayigira, iziza ikirukanka inyuma y'imbogo magana, ikamekinga sure yuko ihwanyuye imwe ku yindi ikayijana hariya akaba ari hija kuyibagira. Uko tugenda duhwanyuka niko tugenda dutakaza, niko tugenda dupfa, niko tugenda duha amahirwe umwanzi yo kutudestroying. Twakagombye kugira ikintu kihari. Hari igihe abantu bakareba abanyepolitike, bakavuga ngo bariya n'abanyepolitike bacu. Nta banyepolitike b'abanyamulenge babaho. Hariho abanyepolitike bafite amashaka yabo, bafite ibyo barevandika, kandi babirevandika borevandika ku banyamulenge kimwe nuko n'ayandi moko bari muri kariyeri politike yabo. Usibye yuko ikintu cyari gikwiriye kubaho, hari hakwiriye kubaho ideology yo kumenyesha urubyiruko, especially kuko iyi generation y'abantu bagiye barya uriya musayo, uriya burozi bwa ideology mbi yahariya hakurya. Tibishoboka yuko boshobora kugira ubushizi bw'amanga bwo guhaguruka uyu munsi ngo batinyuke bagende baje hariya bavuge ukuri kubihabiba. Twakagombye kuganiriza urubyiruko rwacu, tukababwira uruhare rwabo mu kibazo kiri wacu. Ijambo rya kabiri, twakagombye kurema ibintu duhuriyeho bigomba kuduhuza, kandi buri muntu wari we wese akagira uruhare kugira ngo ibyo bintu bibeho. Ikintu ca mbere ni umuco wacu. Umuco burya ni ideology, umuco niyo politiki izigenga ubwoko, ariko ntabwo ari politike nk'izingizi z'amashaka yandi mashaka asanzwe. Politike y'ubwoko ni umuco, niwo muyobozi wabo. Ariko ikibazo kihari nuko abantu bariko bagenda bata umuco w'abanyamulenge wari ubufura, ubunyangamugayo, gukorera hamwe, ubutwari. Nko guheza urugero, hari umugabo umwe abajenesi barateye barahunga, akabwa karatoroka. Akabwa karatoroka gasubira iyo bavuye. Amare ahamagaye abahungu biwe, aravuga ngo ntiyorushwa umutima nakabwa, ngo none ngo subiyeyo. Ngo amahunga abajenesi aragiye. Amare gushika agiye ateye intambwe nka zingageze hari yabwe ahamagaye abahungu ngo basha, ngo muranditse ngo ngende, ngo bari abajenesi ngo banyice baburi ico bankuraho, nimumpereze nk'inka zibiri zo kukamangende, niba nanyica bagira ico bankuraho. Baragiye basobanuye inka, baramuhaye, aragiye ashika huye n'abajenesi, hateye mu icumu babiri, ateye mu icumu umwe aramwishe, nawe baramwica, bamukuyeho zanka barazirya. Urumva? Chef Muhire, nimba ari Chef Muhire, I think ndagira ngo niwe cyangwa undi umwe mu banyamulenge, yaravuze ngo bamuryamishe ngo apfe yerekeye iriya ku mwanzi, ngo napfa yerekeye iriya ngo baragira ngo ariko ahunga. Abanyamulenge n'abantu bagira umutima utazusubira inyuma. Abanyamulenge si abantu bagira ipfunwe ryo gupfana agahinda. Abanyamulenge si abantu baza bihakirizwa, uri kurumva, ngo kubera yuko ngo uri umukire cyangwa ufite imbaraga ngo gutinye, ngo yumve yuko
ugomba kumuhaka uko ushaka waduhaka ariko ntiwaduhaka mu gasuzuguro agasuzuguro tugize igihe dusuzugurwa twari dukwiriye kugira umutima wo kukavamo kandi tukakavamo dushingiye ku nyungu zibiri inyungu za mbere ni ukubaho kwacu ubuzima bwacu bukagira agaciro n'undi muntu wari wese akumva yuko atagomba kutwica nk'uwawe ikigiheri igihe ashakiye oya ibyo bintu tugomba kubirambirwa ijambo rya kabiri tugomba kumva yuko tugomba kugira ishema mu baturanyi bacu ni wacu tukahateza imbere dufite ubwo bushobozi bwo kubikora usibye yuko dufite ikibazo cyo kubura ubuyobozi buri korompi ubuyobozi buri manipule ubuyobozi budashobora no kugira ubushizi bw'amanga uzabe nko ureba bavuga ngo nabayobozi bazagira umuntu uzamubaze ngo umwanzi wanyu ninde hozababwira kandi bamuzi tureke ico ngicyo abanyamurenge bagomba guhuzwa bakaba umuntu umwe duhuriye ku bwoko duhuriye ku butaka ikindi duhuriyeho niki n'umwanzi urikurumva ntafite impuhwe ngo nguri hafi nguri kure nguri umuntu wese utumva ibitekerezo bye ahakikisha si n'abanyamurenge bonyine reka turebe n'abahari mu Rwanda ubwo babafite haba n'abanyarwanda ubwo abaturage babo baraza bagashika bakabanga umusizo ni mukuru ni mu basenyere baraza bagakora ibyo bishakiye nkaho abandi badafite uburenganzira icyo ntushobora kuvuga ku ijambo rya nyuma mu buryo bwo gusoza tuve mu bice tube umuntu umwe twireme inteko twishake mu bushobozi n'imbaraga turwanye umwanzi wacu dushize amanga murakoze murakoze cyane pastor kuri iki kiganiro kandi twizere nk'uko duhora tubaza abatumirwa bacu twizere ko n'ubutaha nitugukenera uzatwitaba ego nje wenda hari rwose hanyuma rero akantu kanyuma tugusaba dufashe urebe muri iyi kamera utubwirira abantu ngo bakore subscribe kuri One Africa channel murakoze icyo ndikingora cyane iyi ni channel yanje nkunda usibye yuko hariho bamwe twigeze kuganira barambwira ngo ntibashobora no gutanga umbutsi ibiganiro byanje kubera ubwoba ubwoba bw'ikise hari ibiganiro tuzabe kigiterane twakoze hariya muri Dayton cy'urubyiruko bya biganiro byose twakoze zararigise banshizeho gusa nza nibuka yuko nabonetse kuri channel ya twatwambika umumise narababwiye yuko bashobora no kubimpereza njewe nka creating channel yanje nkabishiraho ndagira ngo barabiguze barabitwaye ni bakeya hari n'iyindi ndabasaba mwese yuko mwakora subscribe kugira ngo mukurikirane ibiganiro hari n'undi musore nkunda cyane uzunyuza ibiganiro byanje muri Canada so Emas ndagusubuje channel yiwe nayo mwayishaka mwayibona nayo mugakora subscribe kandi muza mukurikirane ibiganiro murakoze yego nawe Emas Muhizi turamuramukije cyane natwe turamukurikira cyane ndetse n'abandi bose aba YouTuber n'abafite amacano yose b'abanyamurenge babikora kubw'inyungu z'ubwoko turabashimiye cyane kandi cyane pe hasigaye rero iyi yari One Africa channel njewe nari Professor Rutikanga ambasaderi w'Imurenge dushimiye abasore dukorana bari ku buhanga bw'ivyuma abashinzwe amashusho amajwi n'ibindi bigiye bitandukanye team One Africa channel turabashimiye namwe hasigaye rero twebwe One Africa channel natwe ntabwo badufite nta nico turiko dutinya tunikanga kuko tuzi yuko turiko dukora inshingano zacu nk'abanyamakuru hasigaye rero abari mu gihugu cyacu ubwoko bwacu buri mu bibazo n'akaga mukomere cyane kandi turakomeza kubasengera n'abandi bose dufatanye tubasengere dukore n'ibishoboka byose mu kubatabara hasigaye ibiganiro byacu nk'uko duhora tubivuga ntabwo bigira iherezo biza bigaruka nakagaruka ciao